بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سيب جلب إن سرتالي ها جوني hiɗen e dangeji ko mari e nder ɗengal bani adama kon ceernojo goto no wiye Awza'i o wuurinoy Umar bun Abdul Aziz janguɓe sira Umar bun Abdul Aziz hiɓe andi Umar bun Abdul Aziz ko e jeygol Seydina Umar bunul Khattab o jeeya ko wowlugol gonga debbo rewnimo ɗon ha kanko Umar bun Abdul Aziz Allah wodinimo e oɗo kawnu qissa on no juuti wona ɗum immini en ko hollugol tun Umar bun Abdul Aziz ko neɗɗo moƴƴo wonno neɗɗo fawiɗo e sunna nelaɗo Allah o windani ceernojo no wiye Al Awza'i ko gando wonno laaminoɗo kadi o wimo amma ba'd wi fa inna man aksara zikra al mawti radiya min ad-dunya bil yasiri wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Umar windi lettre on Umar bun Abdul Aziz o wi amma ba'd o wi kala mo anduɗa o ɗuɗɗini miijitagol fi mayde o wi ko Allah okkimo woyonayi o welaymo o wi mo peesiniri haala mum kan e golle mum ɗen o wi o fanɗinayi haala makko kan sina tawi koko wondanimo e nafa koko woni e laawol makko kadi kala neɗɗo ɗuɗɗinɗo miijitagol mayde miiji ñande immiɗa ɗo lootaɗa mondaɗa e coñci wallinaɗa taƴintinaɗa funnange juulaɗa darde nde ala ruku'u nde ala sujuudu ɓe ƴettuma ɓe naɓi ɓe wattuma e nder leydi ɓe ombi ɓe hooti goto fof jokki haaju mum o wi si a miijitorini beru ko Allah akkuma kon ko fanɗi wo yonete a weltoto e mum kadi ɓe wi kala o wi kanko Umar bun Abdul Aziz o wi kala peesindirɗo haala mum kan e ko huwata kon o wi haala ma kam fanɗay si wona ko wondi e nafa taw ko e laawol ma Malik bun Dinar radiyallahu ta'ala anhu o wi si a tawi ɓernde ma nden no yoori a tawi ɓanndu ma ndun no harmi ɓanndu ma ndun hino aami a tawi arsigue ma on no fanɗi o wi kanko ya hoolo hiɗa haalude ko ala e laawol maɗa Malik bun Dinar o wi idha ra'ayta qaswatan fi qalbika wa wahanan ala badanika wa hirmanan fi rizqika o wi fa'alam annaka takallamta fima la ya'nika o wi si a yi'i yorere ɓernde ka nder ɓernde ma e lo'ere ɓanndu ma ndun e ko welata Allah kon ka ɓanndu ma e harmineɗe arsigueji ma ɗin o wi andu a wowli ko wona e laawol ma haray acciten haqqille e sukaɓe en torike mo kanko jomirawo yo Allahu faaboro e moƴƴere makko nden ha goto men fof wawa renude ɗengal mungal haala ko foti haalude haala nde foti haalude haala ka foti haalude haala ko foti haalude kon haala fewndo ka wowleteɗon haalira no haalirteno ko ɗum ɗo woni ko nafata en torike mo kanko jomirawo yo hawrintin en e ɗum ko kanko wawani jiyaɗo makko yo Allah wattu en e ko welatamo. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Siɓɓe julɓe are non ndaren konguɗi ko jelu woni e nder l'islam haalaji ko jelu woni ka nder l'islam jomiraɓe gandal men ɓe peesi konguɗi ɗin ɓe inni ko
haalaji jowi woni e hoore ndiɗo leydi. ɓe wi haala go'o ko waɗɗika, ɓe wi haala ɗimma kan ko yiɗaka hika yiɗa, ɓe wi haala tamma kan ko harmuka, ɓe wi haala nayaɓa kan ko haala añaka, ɓe wi haala jowaɓa kan ko haala dagika. ko ɗiɗo haalaji jowi woni ka hoore leydi e hoore julɗo. ko haala waɗɗika, e haala yiɗaka, e haala harmuka, e haala añaka, e haala dagika. ɓe waɗi misal, ɓe wi waɗɗika kan ko wono wiide ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, e yamirgol ko moƴƴi e haɗugol ko boni. ɓe wi kaɗo ko waɗɗika. ɓe wi si tawi ko haala yiɗaka kan koko wayno zicrullah e istighfar, wiide la ilaha illa llah, wiide alhamdulillah, wiide allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa sallim, wiide astaghfirullah. ɗi ko ɗi yiɗaɗi. ɓe wi tataɓa kan ko kam woni harmuka, ko waywa no ño'ugol yimɓe, ko waywa waddidirgol yimɓe, ko waywa huɗugol e ko way non e ko way non. ɗiɗo koko harmi. ɓe wi si tawi ko haala añaka kan ko haala ka annduɗa neɗɗo on juula wano subaka jooɗoɗa e yewtere ronka wadde zicrullah, walla juula geeƴe an a jantata ko Allah hay fus, juula tun feɗɗa waaloɗa. ɗum ɗo bonnata kono no aña. ɓe wi haala dagika kan ono wendoten. bismillahi rrahmani rrahim. sotten ɗon aren ko wiyete alfahsha pankare, aren e ko wiyete almunkari ko aña, aren ko wiyete alkalamil kabihi haala bonka. si en ari en daari ɗiɗo fof en taway ha hande koye ɗengal ɗi yowiti. allahu tabaraka wa ta'ala no wi'a ka alqur'ana inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. ɗo ko hollude yo neɗɗo reenu ɗengal ngal e ko wiyete fahsha, o rena ngal e koko aña, o rena ngal e haala bonka. allahu tabaraka wa ta'ala o wi inna allaha kanko allah ya'muru himo yamira bil adli e fondidirde, fotindirde, wadde ko moƴƴi, wal ihsani e moƴƴingol, wa ita'i zil qurba e yaade hiwroyo, dankito, tambito siɓɓe ɓalliɓe. o wi wa yanha kanko allah himo waɗa anil fahsha'i e wadde pankare, wal munkari e ko aña, wal baghi e bewre. nde o wowli ɗum ɗo o addi dande hulɓini nde o wi ya'izukum, allah no waajade on. o innali wa'azakum, o waajoton. o wi ya'izukum, allah no waajade on, la'allakum tadhakkarun, wonno o waajito to simi waajike on min allahu tabaraka wa ta'ala. donc haray kala ko allahu tagi kon ɗengal ngal ko danger mum on ɓuri hulɓinade, ko ɗum si o wi'i yo neɗɗo reeno e ɗengal mum. en torodiri en fo meɗen sukaɓe, ka ataya fewnete, ka bitikaji, ka grand place ji, ka jindugolji, goto fo yo suɓu ko wowlata eto ha tawa koko moƴƴi wowlata. si a wowlata ko moƴƴi ɓe yamirma ko ya deƴƴu. sotten ɗon aren ka allah wi'ata ka cheikh abdourahmane wi'i, o wi yo reenu ɗengal ngal e wondirgol ko wona allah, wa aymani talaq, wondirgol ko wona allah. no waɗɗi e neɗɗo mo allah fawi sari'aji mum ɗo muɗin ɗin on, reenugol ɗengal mungal e wondirgol kala ko wona allah. mi sikki nelaɗo no makani en ɓe wi man kana halifan falyahlifu billahi aw liyasmut. man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. nelaɗo maki kala wondowo
yo wondir Allah si tawi o wondirta Allah yo deƴƴu ɓe wi man halafa bi gayri llahi faqad ashraka man halafa bi gayri llahi faqad ashraka kala wondirɗo ko wona Allah kala wondirɗo ko wona Allah a waɗi ko wiyete shirk te shirk ko ɗum Allah ɓuri añude e hoore kawnu ɓe wi man halafa bi gayri llahi faqad kafara man halafa bi gayri llahi faqad kafara kala wondirɗo ko wona Allah a wonti kefeero en andi wondirgol ko wona Allah kon wondirgol suudu ka nene mum walla so wondira bemmum walla wondira nelaɗo ɗum ɗo fop koko haɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓe wi la tahlifu illa billahi wala tahlifu illa wa antum sadiquna nelaɗo maaki wota o wondir si wona Allahu tabaraka wa taala wota o wondir si wona Allah nelaɗo maaki wota o wondu sina hara ko gonga wownuɗo wota o wondu si wona hara ko gonga wownuɗo inni la tahlifu wota o wondir illa billahi sina Allah wondirɗon ɓe wala tahlifu wota o wondu illa wa antum sadiquna sina ko gonga wownuɗon haray en andi ɗiɗo fo ko dangeji wonɗi e ɗengal bani adama sotten ɗon aren ko Allah wiyata wanti haril muslimi e gofude julɗo wa ihanatihi e hoynudemo haray en toriki Allah tabaraka wa taala yo arzigu en ɗenɗe ɗe anduɗa ko ɗe Allah yiɗi ɗe wowla ko moƴƴi ɗe acca ko boni o waɗa en e nder jiyaɓe makko ɓe o yiɗi o yarli ɓen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ƴettiten dande nden ka wiyeteɗo wanti haril muslimi e gufude julɗo yani won tigino haɗa gufade julɗo wa ihanatihi e hoynudemo intiharul muslim woni o fuɗɗo haalude tun jaɓita e hakkude jama walla o haala tun inna he uddi walla o haala tun inna ɓeɗo kadi wowlay ɗum ɗon kala ko neɗɗo on tawata si wowli neɗɗon o seytinayi walla o uyti valeur makko e yeeso julɓe ɓen haray yo on tigi reeno e wowlugol ɗum siɗɗo makko julɗo kala ko o tawata si o wowli mettayi on tigi yo reeno e mum sabuna hiɗe ya ɓuri yakorade julɗo si a wowli a falji a andintinama ka diina ɗum wona ceytane kala nde wowluɗa ko wopiti goɗɗo wima ɗon ceerno wona non ko ni hiɗe yakori julɗo jaɓata seytinde ɗum ko neɗɗo seytinta ko tuma wowluɗa neɗɗo sabotire yawadema sabotire uytugol ma yeeso ɓe wonduɗa ɓen o sabotire fi hersingol ma e yeeso anduɓe ma e yeeso nanoɓe ma e yeeso yi'oɓe ma ɗum ɗo no haɗa julɗo allahu no wi'en muhammadun rasulullahi walladina ma'ahu ashidda'u ala alkuffari ruhama'u bainahum muhammadun rasulullah allah wi nelaɗo allah muhammadu ko o nelaɗo allah o wi walladina ma'ahu ɓen ɓe o wondi ashidda'u ala alkuffar koɓe jambareɓe e heferaɓe allah ɓen kono koɓe ruhama'u bainahum ɓe yurmodira e hakkude maɓɓe goto maɓɓe fof no yiɗani hoora oya ɓuri hoore mum walla wa hoore mum ɗum feeñi ñande nelaɗo wino yo muhajiruna en e ansar en goto fof yo ƴettune goɗɗo e oɗa enen waɗa nene goto yaani yimɓe madina ɓen ko ɓe wiyete ansar wallitiɓe yoɓe wallito muhajiruna en woni arɓe ɓen iwɓe makka feruɓe makka yehi madina ɓen yo yimɓe madina ɓen goto fof nangu goɗɗo e yimɓe makka ɓen waɗa mo nene goto nde ñande buy e maɓɓe feññini ɗum jannguɓe sira ɓen no andi heƴali ɗo ɓayna ɗum immini en kono noon allah wi muhammadun rasulullah e muhammadu nelaɗo allah kanko walladina ma'ahu eɓe wondi ɓen o wiide kamɓe ashidda'u alal kuffari koɓe jambareɓe hoore heferɓe ayɓe allah ɓen
o wi kono ko ɓe ruhama u baynahum ɓe yurmodiray neɗɗo noon hersintamo yurminta neɗɗo fanɗintamo yurminta neɗɗo uytatamo yurminta e hakkude yiɓɓe mum e hakkude siɓɓe mum e hakkude teddinayɓe ɗum e aya goɗɗo Allah no haɗa en fanɗinde julɗon e hoynude mo o wi ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina o wi waghluz alayhim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir o wi e hey manelaɗo Allah haɓido e yedduɓe Allah ɓen e nafiqiɓe ɓen tikku e tiiɗo e maɓɓe wonu jondole mo hulata sabu nanon tapporde maɓɓe ko jahannama boni battane donc yennugol julɗo ɗum koye hunde hulɓininde jeeya walla wirtugol julɗo wuula ko o waɗi yeeso anduɓe mo ɗum ko hunde nde andanɗa hoorema wona yiɗande hulɓinirdemo ko wona laawol julɗo no haɗa ɗum julɗo siɗɗo ma ara landoma hunde ka nder diina tawa diina haɗande wano hande wano janggo daroɗa wiyamo ɗum no harmi ɗum yiɗaka ɗum no boni ɗum mo beeyo reeno e muɗum Allah no haɗa en wowlugol ko boni uytugol neɗɗo himo haɗa en hulɓingol neɗɗo e ko wona laawol o wi walladina yu'zuna almu'minina walmu'minati bigayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina o wi walladina ɓen ɓe anduɗa yu'zuna almu'minina heɓe lorra gomɗinɓe Allah worɓe ɓen walmu'minati e gomɗinɓe Allah rewɓe ɓen be gayri maktasabu tawna ko ɓe waɗi na ɓe waɗu hay fus waɗuɓe ɗum lorruɓe ɓeɗon ɓen de faqad ihtamalu ɓe ronditi hoore maɓɓe buhtanan penale wa isman mubina ɓe waɗi bakkatu mawɗo ɗum haray en torike zamanu on fof mo beeyo reeno e wawlugol e siɗɗo muɗum ko hana mo beeyo reeno waɗugol siɗɗo muɗum ko hersintamo mo beeyo reeno e waɗugol siɗɗo muɗum e yeeso anduɓe ɗum ɓen ko uytatamo ko uytata valeur makko walla kala ko wawata uytude fi makko e yeeso yimɓe ɓen yon tigi reeno e muɗum nelaɗo maki yennugol julɗo ɗum ko fusk haɓugol e makko ɗum ko kufru mo yenni julɗo tun o woni fasik mo haɓi e julɗo o heefori ɗi o wonti kefeero aw haray en torodiri goto fof men yo accitu hakkille ha joni koye toɓɓere nde wonno ɗen en gaynali nde ka wiyete wa yajibu hino waɗɗi alayhi e makko hifdu renude lisanihi ɗengal makko ngal minal fahsha e immorade e pankare wal munkari e ko aña wal kalamil kabihi e haala bonka wa aymani talaqi e wondirde cergal wantiharil muslimi e gufde julɗo wa ihanatihi e hoynudemo wa sabbihi e yennudemo wa tahwifihi e hulɓinirdemo fi gayri haqqin shar'iyin ko wona haqqe sharia ko ndedande ɗo wonɗen ɗeɗo kalimaji wonɗen firtude ha joni ɗi gasani nde ɗi gasi wo en feññinayi inden ɗi gasi inchallahu tabaraka wa ta'ala yo Allah hawrintigin e sawaba ko Allahu tu wawi faabade jiyaɗo mum yo faaboro e moƴƴere makko nden assalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ƴettiten dande hikkinode ɗon nden kadi ka fi ɗengal en haaɗi ka haaɗuɗen ɗon ɓayi naafi gasay ƴettiten ka o wiyata yajibu hino waɗɗi alayhi e makko hifdu renude basarihi guite makko ɗen anin nazari ga e ndarude ilal harami fewde ko harmi wala yahillu lahu dagantako mo an yanzura nde o darata ila muslimin fewde e julɗo bi nazratin e darande tu'zihi ndeno lorra mo illa an yakuna sinande o woni kanko dareteɗo on fasiqan ko o fasiq si ɗum woni tawi dareteɗo on ko fasiq joni ko honɗum sesi honɗum sakkiti fa yajibu hino waɗɗi hijranuhu woɗɗitade on ɗon no waɗɗi e nder neɗɗo mo Allah fawi sariyaji mum toujours simɗo wowla pular ko sago on ɓay ko pular ngal ɓurmi wawde ko pular wowlaymi
simi wawi ngal laaɓa simi wawali mi anda mi ronku kono ko pular ngal ɓuraninmi wowlu hawrande wowlugol wa yajibu hino waɗɗi alayhi e makko hifdu renude basarihi gite makko ɗen basarihi darande makko nden anin nazari ga e darude ilal harami fewde ko harmi wala yahillu lahu daganta ko mo kanko mo Allah fawi shari'aji mum on an yanzura nde o darata ila muslimin fewdi e julɗo bi nazratin e darande tu'zihi nde hino lorramo illa an yakuna sinande o woni kanko dareteɗo on fasiqan ko fasiq si o woni fasiq fa yajibu hino waɗɗi hijranuhu woɗɗitade o neɗɗo on siko mo Allah fawi sariyaji muɗum kala ko harmi darude koyo pottin gite makko ɗen e mum wono darugol debbo janananke ɗum koko harmina fayda ko ɓuri yarude ko nden ɗon dande joɗagol hino dara journal tawi ko journal ngal alanama jerin hay fus ɗum moƴƴa udditu alqur'ana dara alqur'ana on ɓuri joɗagol dara senji télé ɗi anduɗa hoorema vidéo ji ɗin ko vidéo ji danger ɗum no harmi darugol julɗo darande nde andanɗa hoorema uytay on tigi ɗum no harmi e julɗo no harmi ka alqur'ana no harmi e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum si allahu no wiya ka alqur'ana ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim o wi qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirum bima yasnauna Allah wi qul ya muhammad nelaɗo wi lil mu'minina wonande gomɗinɓe Allah ɓen yaghuddu min absarihim yoɓe hippu gite maɓɓe ɗen si ɓe hippi gite maɓɓe ɗen ko ɗum okkata ɓe wa yahfazu ɓe rena furujahum farjuji maɓɓe ɗin ɓe rena awraji maɓɓe ɗin si a yaali hunde a miijatako nde Allah wi hippugol gite ɗen ha wawa renude awra mum on zalika azka lakum lahu ko ɗum ɓuri laaɓude e maɓɓe o zakkiɗo wona zakka ndiyan ko laaɓugol e bone o wi inna allaha Allah khabirum ko humpitiɗo bima yasnauna ko ɓe gollata kon kamɓe yimɓe ɓen Allah gaynitare no jokka aya on ha joni o wi wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha Allahu akbar Allah wi wa qul lil mu'minati nelaɗo haalan julɓe rewɓe gomɗinɓe Allah rewɓe ɓen yaghdudna yoɓe hippu min absarihinna gite maɓɓe ɗen wa yahfazna ɓe rena furujahunna farjuji maɓɓe ɗen Allah wi nelaɗo wi rewɓe julɓe ɓen yoɓe hippu gite ɗen si ɓe hippi gite ɗen kamɓe kadi ɓe waway renude farjuji maɓɓe ɗin awraji maɓɓe ɗin o wi wala yubdina zinatahunna wota ɓe feññin cuɗari maɓɓe ndin ɗo Allah fandakiɗo yo nayo ɓe ƴori conci ɗin ha goɗɗo yi e ala ko debbo feññingol awra makko ko façon ji ɗin fof ko watta ko señƴata ka hakkude boɓi makko kon Allah wi ɗum ko cuɗari no wota ɓe waɗo ha goɗɗo nana hitom sina ko feeñi ko wota hay goto ñeñin ha awra muɗum feeña kamɓe rewɓe ɓen fof ɗe o aya ɗo si en daarimo en taway neɗɗo on no haɗa darugol kala ko Allah harmini Allah no wola nokku go e aya alqur'ana mi anda si ko ka suratu hombo e majji o wi inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan Allah wi inna sam'a anduno nanɗe neɗɗo wal basara e gite makko ɗen wal fuada e ɓernde makko nden o wi kullu ulaika kala ɗiɗo kana ɗi laatike kana ɗi woni anhu e makko mas'ulan ko ɗi landeteɗi ko ɗum Allah adorani nanɗe ɗen neɗɗo jibinte tum o nana ko ɗum si waɗi e ɓe sari a yamiray so jibinama tuyyo ɓe noddin ka noppi kanoru makko ñamuru ko anda e jaka o nanayi wal basara ko ɗum Allah hikkirani gite ɗen ko miijitagol sakkitoto si on tigi jibinama tun o nanayi si ɓooyi seeɗa o yiya ko yehi ha ɓooya si o fuɗɗo miijitade Allah wi ɗiɗo
koɗi landeteɗi gotel fuu wonno ɗiɗo ko ɗiɗo ɓuri mawnude e ko woni ka hoore neɗɗo ko. haray on tigi accita hakkil anda ndarugol julɗo darɗe bonɗe e ndarugol ko harmi. ɗiɗo ko piiji hulɓiniɗi en torike mo kanko Allahu tabaraka wa taala yo reenu en, yo aynu en, yo hisin en, yo faaboro en moƴƴere makko nden. miɗo toro jomiraɓe gandal ko naati nder gano heɗiti ko mi toriki Allah yo Allah yurmeɓe ɓe fof, yo Allah fewnu fof, yo Allah hokku battane moƴƴe. kala yituɗo hen ella ɗo mi gaynu yon tigi waɗanan audio walla o sakita ɗum ka fof wawata famude ɗon ande si tawi koko wawmi mi yilta ɗum mi wattita no waɗirte noon. simi wawata nodden ulaɓawɓe meɓe wonɓe nder gaɓen si ɓen kadi anda ɗaɓɓito en ha ka heɓuɗen anduɗo wo andina en. Allah wi fasalu ahla dhicri in kuntum la ta'lamuna. alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad bin abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasiran. siɓɓe julɓe haray ha hande hiɗen jokkitude danger ko woni e yitere ko. danger wonɗo e yitere on en torike mo kanko jomirawo yo dandu en ɗum himo dala ka alqur'ana o wi ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. oɗo aya tun o yoni ko waajo neɗɗo e gite makko ɗen. o wi kanko Allah ya'lamu himo andude, ya'lamu himo andi kha'inatal a'yuni jamfa gite ɗen, jamfa gite ɗen, wa ma tukhfi sudur e dendangal ko ɓernde nder becce makko ɗen suuɗi. maana Allah fandi si neɗɗo ɓanti gite ndaari ko harmi o suuɗi fewndo ka o ndaari ko harmi ɗon kon o wi ko ɓernde nden miijoton kon himo andi. hiɗen andi ko neɗɗo yiɗi hunde wotuma yi'inde ko si gite ɗe yi'ay tun si tawi koko nadatamo e musiba, si koko nadatamo e jam ɓernde nden fuɗɗo yidde. ko ɗum si nelaɗo wi wo bani adama on geɓal makko ngal ka zina koko hewtowo ɗum ko haala mettu ka famude. ɓe wi'i gite ɗen zina muɗum ko ndarugol, noppi ɗin zina muɗum ko heɗitagol, ɗengal ngal zina muɗum ko haala kan, waliya jungo ngon geɗal zina muɗum ko fontugol salmina on tigi, war rijulu koyngal ngal zina muɗum ko yaagol. ɓernde nden non yiɗa fandito, ɓernde nde yiɗa fandito. si ɓernde nde yiɗi nde fanditike hankadi yeeso ton ko Allah faboto. ko farju on awraji ɗin ɗiɗi réalisa ɗum walla wasa réalisude Allahu alam. haray kala bone mo neɗɗo waɗi hakkude mum e debbo goɗɗo go'o andu tun gite ɗen hino tawa an nazru ilal harami. ko wonno ɗen ko yajibu no waɗɗi alayhi e makko hifdu renude basari hi gite makko ɗen anin nazari ga e ndarude ilal harami fewde ko harmi. oɗo nde toɓɓere ɗo wonɗen kono hinde continue o wala yahillu lahu dagantako mo an yanzura nde o darata kadi ila muslimin fewde e juulowo julɗo bi nadratin e darande tu'zihi nde no lorrama illa an yakuna sinande dareteɗo woni fasikan ko fasik. si o woni fasik an julɗon fa yajibu hino waɗɗi hijran hum woɗɗitade mo. en andi hakken ko nelaɗo renini en e gite kon, hakken ko ɓe haɗi neɗɗo darugol ko harmi kon, ɓenni mi haɗi on e joɗagol ka sera laaɓi, mi haɗi on joɗagol ka sera laaɓi. nelaɓe sahabaɓe wi nelaɗo simen joɗike ton ko honɗum, ɓe wi si on joɗike ka sera laawi jonne laawi ɗin haqqe mum. ɓe wi nelaɗo ko honɗum woni haqqe laawi ɗin? ɓe wi ko hippugol gite ɗen e wasugol wowlude boneji yimɓe ɓen e yamirgol ko moƴƴi e haɗugol ko boni. ko ɗiɗo woni hakke laawol ngol. ɓe wi rene wota on jooɗo ka sera laawi e mi haɗi on jooɗagol ka sera laawi. ɓe wi nelaɗo ko honɗum hatta si min jooɗike ka laawol?
ɓe yi si tawi on salike ko be jooɗoɗon ka sera laawol awa jonne dey laawol ngol haqqe muɗum. sahabaɓe ɓen maki nelaɗo ko honɗum woni haqqe laawol? ɓe inni wo ko gaddul basari, ko hippude gite ɗen, wa kafful aza, e surude bone on, wasugol sa yi goɗɗo no waɗa ko boni haaliranan mun o moƴƴiri accu, wal amru bil ma'rufi, e yamirgol ko moƴƴi, wan nahyu anil munkari, e haɗugol ko aña. goɗɗo feƴƴa tun inna emba kaari no raɓɓiɗi, a wowlimo ella. goɗɗo feƴƴa tun emba o no juuti, a wowli ella. goɗɗo foƴƴa tun emba o no ɓawli, a wowli ella. goɗɗo feƴƴa tun emba o no rawni. ɗum ɗo fo ko aza, ko lor. ɗum si ɓi wa kafful aza, e surugol, renagol, e wowlugol e boneji yimɓe ɓen. goɗɗo feƴƴa tun inna he hanki mi taw o nokkel kaari, auzubillahi mina cheytan, haajuma ala, reeno e mum. en torike mo kanko jomirawo, ko kanko wawi faabade jiyaɗum, hay goto wawa, ko kanko Allah tu wawi faabade en. yo Allah faabo en e ɗenɗe men ɗen, e gite men ɗen, e awraji men ɗin. kala ko boni yo Allah woɗɗintinir en e muɗum. haray ero mi andi o woɗɗa. en daroto ɗo ha en torike Allahu tabaraka wa ta'ala mo torinoɗen e talata feƴƴude yo hande taw en e jaam. en alhamisa feƴƴude en torinomo yo hande taw en e jang. o itti kaɓural makko o tawni en hande e jaam. en torike mo kanko jomirawo yontere hande Allah yo taw en e jaam. tawa hiɗen ɓeydi ka diina meɗen. kala mo Allah naɓi hakkude ɗo yo yurme mo, yo o yaafomo, yo o yarlomo, yo okkumo aljanna. haray miɗo tori jomiraɓe gandal wonɓe e heɗade ɓe walla heɗo yiiɗo yeeso ɗo wo. mi torike Allah yo Allah holluɓe nelaɗo Allah, kala yitanɗo lan hen ella yo artiranan ella on hara o neɓinali mi sakitamo yeeso jama on. nelaɗo maki addallu alal khayri ka fa'ilihi. sayidna Umar wi yarhamullahu rajulan ahda ilayya uyubi. haray miɗo tori on fo mon, miɗo ardini hooreɓe ɓen e julɓe ɓen fof, kala heeɗiɗo, kala yitanɗo lan ella miɗo torimo yo artiranan ella on. mi salmini fof, mi accali hay goto. kaw dayi en, kaw khalilu en, kaw mujtaba en, kaw Ahmad Tidiani en, kaw Abdourahmani en, ɓe fof maɓɓe miɗo salmina goto fulka woni. miɗo teddinamo teddugal ngal teddinaynomi ceerno Djiby hanki. yeeso ɓen e sukaɓe ɓen fof miɗo salmina fof. miɗo toro Allah yo Allah fewnu e yo surre, yo okkore en battane moƴƴe. en toriki Allah o tawfiq e taysiri wallinen honduka nelaɗo maki sallallahu alayhi wa sallama. haqqe laawol ko hippugol gite ɗen, e surugol bone on, e yamirgol ko moƴƴi, e haɗugol ko boni. ko ɗo dariɗen. en toriki Allah yo Allah o tawtun en alhamisa arayne nden fuɗɗitoyoɗen ka darinoɗen ɗo. ko kanko wawi wallude jiyaɗo mum yo hawrintin e yo fewnu e yo surru e yo okkore en battane moƴƴe. en torike mo kanko.